Mbote mbote mbolo bara ala nyiwazo anisokoma mokobo hotep tosa na amani na zendele emakoko ne mabai tosa na ushinzi na zendele owanansi mawatwania mjihunrao harma ezentsanansa zahe dunia nana ezentsanansa zahe emasiwa ya Comores wanama wa falsafa nzima ngamjomambiani hotep kwa leo ngarijo hadisi mbawi zahe omji wa Iconi kini hari birilie mbabi sije zindwa jina shangarjo hamba ezijiriyo nezajiri nezijoka ujiri homjini Iconi aukasi wandu ikayao ngari fikirio ngari twaliao ngari bimao ngari sanao rielewe nongo zinji heki ase hatu bon nganyima zahidi ya evenema zinji zajiri shamimi ngamjusubuti mwambia ni aukana Azali ne CRC wondo maanduyi yaho omji wa Iconi nana owandu washangiria Azali wahe CRC Iconi wonde maanduyi wahe omji wa Iconi ngamjomnikanize preuve pia mbimise mwangali wanadamu wanadamu ikayao yani wabali ya rohombi ya uhanza utajiri hatangwa utayari waangamize omji na mbimise o wanadamu Iconi rihundana na mkiswa wa kijinga etarehi bainge yombi shange lazimu riambe rihundana na mkiswa wa kijinga ikaya omkiswa huo wandu wajivisizaze nyumba ya kamili ivu dakandaka nyumba mengo na mengo zahaba wakijinga senanga mwansiste wakijinga au kasirika mengoni mweze twabia mengoni mwakaurema ze twabia hizo umji utsambalia wala wazee wa homji wa influenceha haruma ze bataani za umani wa influenceha haruma konfli zitona hatamba interesha za utsambaza omji umvurana uo kontamine bahato walomanga wandu wafanya maha na maha kwa jaka ula wazima kwa jaka utsabuha wazima kwa jaka wenshi wazima kwa jaka uangalia nangu shaba kauswale juma wazima mathala wandu wakoza ngabo deka zinji basi Azali no wandu hahe alaikum salam mwana mafahardin hotep Azali no wandu hahe wajitia ya ukanari wafanisa usuluhu Iconi wakautsaha wajiprolonge haruma eyezi zila namna za ukautsaha wahunre maelektori wafanya suluhu ya ndabo haukaba suluhu yoyo huja shande kaba jiri mahakama ya za kweli deke mwenye umenyewa haliwa ishu ya menyewa watola biji ya daula isaidie ze fami maviktimu wabisizwaze nyumba ngemwambanga msuluhisha wanu kejatola na muamini ukana yosuluhu ya ndabu na muamini ukana mwanadamu yabisiziwa nyumba yangamizizo mwamalawa ekamru hainkwidisha wanu nga mwanzo mdeside a sa place watsina ukana mkonsulte yabo zonrabu yabo yani abo izo makri ya umadhumaini mandu ajina shauti madhumaini ya suluhu waritendea wambari adiba mahamisha shinda adiba muhajana kairi huambila za kweli kairi homana za kweli ritsahele shawiri la hanzana za kweli haruma ukweli Nchusaidi ya umani wala njamba nduwa mane wakasikarja kwa nduwa mane wala karja paru saidi ya umani
shangasi wa ukana owandu atomani unu ngelazimwa hundane na hukma owandu atomro unu ngelazimwa wahuzuliwa harumwe marengo ya Iconi na mji wa Iconi shatido chokana owatomani unu watongaze nyumba za haba wandu anzweke ngo wa kilo mji owabisaze nyumba wandu anzweke ngo wa kilo shababi ekamchona kanga unafiki buhari hapo mnatitsodona leo hadi waza maudu mnatitso nyamiza chodona vanhu bahi baba ngabona hula ngabone zijao etarehi yonge janzi hao ijanzi ha kena ujwa ubadiliha ushahidi ngumu shazila pia Azali ne CRC ya Iconi wakautsaha entere za ukana zembio za hao wahezi Azali handrabu hankalizi awakaubira zijanibu pia shawe mru ambange na guvernema yamba soi-disant chef d'etat mji wangamia wandu waba nyumba za wandu na mali za wandu za angamizi yetsi mwini uparema victimu wa oranzi concerne ya wajua hali yetsi mwini wafanya geste ya ubinadamu haukananga nyumba ikaya ungizo irremboursable shambi utofanya geste ya ukanabon haini famille victimu ngarijo usaidia msaada kadha haungarijo usaidia msaada o amezuri ya heye ze bien za hahe shakiz jajiri hata ucho consulte ma victimu wa heze degazinu kwa jatsaho halafu mwede mrenge plasi mhalaziri mkaza mikro mrenge mapesa mtsambaza mkorompe wangu mraba umani owacho uyelewa wahadalwa waramenelwa mramba bala amani bala ranzana waramenelwa ngamonawe daraja humji wa waswili ngabo malediction yabo ngabo malediction banu ngabana damkata kwa chwelewa longo hamandizo longo za malediction kwa tu amini il croit même pas ça mais regardez les faits et daraja humji wa waswili leo hamangabo malediction nongi. Donc il faut ritowe en commençant par se dire la vérité. Hawadisa haruma ohamba ezakweli. Bikana shindo. Haunga sina shindo. Ikayao shindo isho kabla rahomji wajanja umani. Uadzaze wa hatu wahomji kamili wa honsanyiha. Hasibabu umani wa Iconi na moroni. Dans la fitna toujours. Dans la fitna. Wanadamu walo yao wanzwa sisenkodo za mji na mdaya hamba faida za kinafsi. Wazazi wa Iconi na banka sikiasa ukanarkana shindo shahatu. Omji wa Iconi utowe ardhi. Waandise shindo tihalebala umani unjia eshindo shiblokea. Ikaw lazimu ike wanramba wanzana handrabo. Epaya mando ndo kana eshindo shi continue shi julo hali. Sha ondo tundo hunwa eshindo shirengwa shi huliziwa mashinua. Ni wana wa Iconi. Watinaka hata oweni uandise shindo isho wapara wa julo hali. Watundo. Isiyo itaumani itamasakada hata ibloke ngarando razema hami ngabe ranze shindo sha Iconi shila shandisi wajababu hawangu walona makri waelewao ya ukeshindo shinu ngarjo shila ridola mbahindu wanu si ulekezo mji si ushilekeza watu shibloke wala wafanya wanahazi wandrabo ikaya hizo tside hazi za dhumainiwa zifanyiwa yao. Kamsa jaja warenge haini mri akahula wa mnika ardhi wa nyumba za toli za ndrabo hateshindo wisho shitawa sharmia hao. Nyumba za mkudi za toli za ola za mabengalo za mafiti standi za mafiti kungutu sanka. La c'est pas sérieux. Shitawa hata ila sharmia hao. Haindi
zila faida za kinafsi zitaho wala. Faida za kinafsi ondwa daza vanu ya ruwa wonge na zuhamba na vanu mrudore ya ruwa kawo kumje sajao bahi rijal waswili ze voti za ndrabo za 2019 za kaurelo riulawa haukana ngasina manyanyasi yaralwa hitso na wanyanyasi warendwa zirewe ne makrimineli ampuissance walo yabo wanda lambangwa jomanzani semi bahi wajawa mndini hitso wei Kamal Swefu, wei Shaihani, wei Lukumani, wei Ramadhani na wana wa Iconi. Mzinga idihi, roho ilawa zirewe zirendia. Abo nchumambiani wazaza hatu, nuwana hatu ikayonga una traumatisme avi. Yo hanuko ado dhukurungu hamandi zo hanuko ado zamba. Mais vous imaginez des gens qui ont entendu ça, qui ont sorti waona damu ya tsambala ronsi waona. Tu crois que wanawati iti hawanu maduhazi? Sito example, tsikati wakati nenda Comores, tindati vaya Syria majeshi. Bahinga bomzazi aniona, handi solila, hakansi bonsizi bomaya za jirini. Sifikiri balangu lilo hamimi waniona, shamba waisha kahumliza de Syria majeshi, ila naivaya ikaya mfanyilia, mauvais souvenir. Ces gens-là, on tient même pas compte d'eux. Wandu wao wajaware ngomji, wa usankada. Wademandewa hinri mahakama bahi ngaranzori juwe ezajiri hinri ezino manda hinri endo byaka uchonga zinu zijirehe linu nado mwanza haki yanikiwa haukana ila tirongo ya kibinadamu hukana wamba linu jeshi la lazimu lihifadhi raia ngelibalau mizinga lidube mjini lendela fume mru ikaya wakati na mzinga mchuono bahano balo sharia shiruhu suo ezenongo hizo zikazwa karo o Iconi wajoka wende wa mdailiani dawanu wa sersa kondo alonezi anaboyo walo juma utsorende Comores na hii wajoka wende mdailiani wende wafanya uwanzani ndaona wala wajawa mndani hitswa hata mwende hata wapue mwana Azali ya jamzu luseni hama pano ya basketi hama bano mji wa Iconi ushindwani mapano ya basketi au hama bano diaspora ya Iconi hilo harmazen sanatsa za dunia ishindwani mpano ya basketi esi surema tarabu ya uskudzi mari renge 24 milioni esinga sina nungu zuko urishinda ekangaranza ukabatsi nungu wa jushindo mji harma katika yao hao mchuje mapano ya basketi ya lo iho ya olo kajarenga beho hao shabala jamzulise havurwa toto wa basketi hawarende CRC wando hai nabala emwanyanyao mra basketi hamandao uwo mengoni mwa maviktima kawara la hitso amadagazo wambadingo wadungu mapesa Sambazi wao, il faut acheter tout le monde. Il faut aller jusqu'à là où la victime elle a vécu, acheter ses amis. Parce que ce sont les premiers, ils kangwa joudai. Donc, vous créez tout le moyen. Nandem suila hata leo. Wakauraze voti hizo. Zahandani, wa Iconi, ushababi wa Iconi ambako tutsaha. Wajemuru Iconi yaje afanye siasa Iconi. Oswaheze voti ni wanzu mjenda voti wa unumusla. Shebala mana zakauja hehelila dabukanga wanguazia
ye parti ya Azali wandu Azali kakwa na uja Iconi haini mlikange implike nende serikali ya ndabu ya Azali kwa na uja Iconi wajarambe ndabo paka wafanywa mahakama. Basi ito ngesa mapartiza wa Azali wambawe kande helio karichufanya pe abo kabati mrujo banu iviktimize ze parti politiki za saya ikayao kezijakana sana rien à voir wandu haze parti zo kwa jaka ils ont rien à voir les hadisi za jiri wa victimiser fanywa promesse ya maji ikayao ritoa wa Iconi watoa 800,000 plus de 800,000 euros pardon plus de 80,000 euros ya mapesa ya tolo homaboshoni yaho wana wa Iconi ne malaho ya Iconi yende atemaji luka jasaidilwa ni serikali waondo wa Iconi ndo atoa projet hemaji yo isabotewa imenyewa kabati mana mu Iconi ujizisho akili ukana banuje pourquoi bahe kamando tunda o wandu wajo lazimu Iconi ngabo problemu ya maji ngarandora wazema hakuna na mingabe na ritoa hata ze budget rifanyiliwa zitwa shonga zisabotewa karichujwa mangabinda yabi hata abaha zaeze maliziliwa karichujwa kama ndo tunda o wandu wajochuha wende wa mdailienie maji walo harmo serikali ndabo iyo wa CRC ndabo ilo Iconi wasiabo heni mndu hende hahulu bido la maji hajangu hulizo wa Iconi heni mrenda hulu kamio siterni hajangu hulizo wa Iconi maji wala ndo wana wa Iconi wa CRC walo harmwezi wanzani wa Azali wanzani wangu wa wanzani wa walo daonao wajojuha wambeukana abo bazaba nufanyeza hatu rishindiri manipilo mjiula hata kabajatankono kabajarenda jasi babundawe ngofanywe zo wanzao pia riwasasanya twangala uritinemba maji twangala uritinemba mwenje twangala ongala uritinemba pare wokoao heni mundu ngena katikati yepare kachui hisi kachui wona yepare ndiyo kachui wona kachui sante kungena magari ya daula ya ndabo ya rumiao na mapesa ikaya kale gari la hilo limenye la daula limenye hamjolbe magaraji za daula lalekeziwa ze PS mapesa ya daula ya utsimali za halali wangu wao kwa chui hisi yepare mbi kwa chui wona uyu wanondo dola ya simbuha ya hule mna 305 wa hahe ya kamanga ya kauna tala plonji na urumishi na hata ya ekonomize ya jisamize ya dapula na la duani na hindini ya hule mna garahili ya jadobali ya sahilishe huwa ndo uone parembi sho wandu Azali walo ya wao kwa chujwa kangabo parembi Iconi kaweni mnunga na katikati la riba lilekeziwa ao ni serikali lilona mamekanisia hata ze PS wako chona parembi mwanama wako chona problemu ya mwenje au kawa ni mnunge na grupo elektrogeno hanga bondo barengo mafura ya mamwe ne mafura anda hubini wajawatia heni mnunge na pano solero hao wao kwa chona problemu ya mwenje bwa Iconi wao kwa tuziona wazionao daamina wena nyafulani kadhari chona hizo ala alhakika maji kweli wandu hulu makamio siterni wajangu wa mhulizao kamchwele au kana wandu eka rijari hundu maji bahondu wanunga hata makapablo wajua fuseze tiyo wazimenyi abo business ya hawe rejedi ngoni ngujua mwanadamu utsaho maesha harmondu wa hafa. Chercher la vie dans la mort des autres, c'est un criminel. Bah, ils ont dit l'eau, c'est la vie, c'est la première source. Il y a des sources il y a vital, c'est l'eau. Ces gens-là arrivaient à un stade. Ngondo ahule maji, hariwanu ma politiciens, hariwanu ma patrioti, hariwanu wana wa mji wafikirili ya maendeleo. Ngondo ahule maji na makamio siterni wajua dohuliza wanu. Atema jiala kwa chuhula yalango chungo bale makamendo mababani kiwanzani mwanzani wao la mwanza haya hamjazi zabali haja hata jiri nyinyi wanu mzidi usikini
Iconi mhuru hindi na mrambi ya bwa Iconi zendongo mahunda hosoni maazali no wangu hae mhundu mwenje mhundu maji mhundu pare mtolwa ubure mbahizizi wa wana okwana wakai hopia hopashia watawe malaho ya yariki malizi tolwa mamilioni wana wabahiziwa emfanya wa Iconi kweli ngam jihada yao ngam amini ukono wa Iconi kwa tu jihada ngwaelewao wa Iconi wawenji ngwa ukinyume na Azali mdozi jua shawa sasa ni waninda aukaneka ngaona mzinga na mapesa habona hende tsene na mnambiye ya faida ya hemeri mwamvoti mumhurao na mnambiye usikuzime hemeri ya parojuha yamba vane hadisi ya hema jayanu vane hadisi ya hata watona hata bridge ya urepare kamion pubeli ikaya uyulo wasaidilwa ne diaspora ilo tidemeriti lo wahula na mangale fataho heli alo an activite bainge ngufanyona shabo woto waona lesibe hena usiku woto waona lesibe wa enga mfanya na banunga makatsi gehamakatsi ngabantu kawataze sura za hewo kumji na mnambiye ya faida ya depite wahanyu ya nome wayabo muhurao na mnambiye mbona nambiye faida ya muhurao ezikombe zitwa mijini hiho izo tsimaliza hizo zomaliza ho wana mjindo ato wanaho mjindo ato ezazifanywa yetside uzifinasi ekayo henda hafanya hazi izo sonsi pia batu sitwenda kufanya hazi chana mnambiye faida ondwanu wahunda oza kweli na mnambiye wajawaritina digi wajawaritina pare waritina mba mwenje bahate mba mwenje wa ushababi ndo udongo ujuha usoma bareni wadongo umea wala wando ajirende president de la jeunesse wala wajirende jao wala wajirende wanjabo wachongo umea hula na hula warenge wangi sembari nusu warenge wafanyele josho mbabe abakoda ule mbampulwa wakazi kabatsi hatambakshi ya hemeri hau ya he wafanya ala hakika kamtsuona bomwana mashababi okabanu ngarumilwi wa rohombi kamtsuona ukana owandu wanu wajirendo wa Iconi wanungwari rumilia rohombi leo domando chemwitsi rawaswili daraja ukana hata parti politiki nge wakili wao harie wakilo mji mwomohoro halafu ijade banu ngamba wala mu Iconi balolo hada Iconi badi banu ngaba tawazalwa Iconi shautsi wa Iconi kojo hamba watuzalwa wajawarilolea banu mu Iconi ndezetwabia mu Iconi ndezitendwa dizo uonao shekanga wanaralishihu wenda wazihibia serikali wajawanikanduza ho hawabaola no mhadaye mhule yabo kujafanyia mji yabo fanya corruption ngo hulo wandu na mkeradhira mbiraneza kweli bainge nusu kwanza zambo akauziona mabala ula umani kawende ubala mapesa yali bayiho ujaurenge ngotsonika wangu wahule abo kujarendo mji njema kujarendo mji njema ekaurengeze mali za wandu ujango chonika wandu ndo afisi di harma mpira uchona atamba faida yabo kujarenda wandu zema ndo mandu yo daraja ukana mbunguha owanu mawarenda wana wa mbunguha ni wa msisini bonsi kamfude washile ha non, c'est trop. C'est trop, on n'a qu'à raisonnable. Donc, ce qu'on s'est engagé, ni recadrer wanama mazuki wangu asansule na didi video waifanya juzi
au kangwambango wakilio ushababi wa Iconi harimo ndo ashangirie sijimdu ndo hiyo ndo guverneri mitsami holo guverneri wandabo woneze batanizo na mkerathi ekamra haharmwe marengo yangu mrado jirongolea hususani mndungwanzo ya farie hususani mndungwanzo ya farie haukana nyinyi mwabanga mshangiri yao mruka msika pablu ranzi haukana nje mtowe programu ya hikamja joshinda na mchojoka mdo msifuka ola tajiri ola mdu mwema ola jao ola yojisa ola ngena gari jema ola she mjoka ufanya kamja joshinda yani yabo mngwelo kabanu inu siasa ya ufarizi kabatstambo akayonde heliralelwa yondo helo wenji wa hatupoka kabatstambo shamdu na jirongole kamja wakilo ushababi wa Iconi hako ushababi wa Iconi owenji ngwa ngao zendongo zinu shangwa tsongori ya ritijimane izo nyinyi kamchuelewa halafu so niho ngejokiri rijimane c'est pas bon lazima mkema raisonnable baba munga watoto ikangwa ukinyume nga watoto waloma determine mengatsika ikomoria do sijofa yabo sijodunga gazo na ndwebi sisebata na ndo anadongo jauri fanyili yengi wacho do jazi fanya wallahi sijofa yabo amango kale mndu hawasuli daraja ya ukana ngwanzo ajitapie ya hundemba hindu yale ya jangali ni hima ya hahe kabati shua ukaza nongozi serewa mndu na jirongole basumani deshaika hayabo ngurongo yecho jirongole yo usifua manzao hadeo wa manzao hafa amaudu hajomshifu ushao hamde shengene za interesa ikaja paroti ya mjibo hari yo jirongolea kamjaparo mishiara njabanu rabala sumani deshaja au bala sumana hulo abala suma problemu ya yoshwa ya ngatoste kajaparo melange mji abungo kamndu haja harma wakati okamndu anzomba hindu yale ngonzo ana faida kinafsia mndu nenda jangaje yatsangaje mji wanama wala kwa javuma no shababi wa Iconi kwa jawao na ranzi ndio jomba wajue hali wala wandu ikayao wajirongole Iconi masomenji maslaha ya mndu ekamra onokangu saidio wandu wanu aridhulumwe problemu ya haho maudu ngojoelewa ngojojitwa ngojojitanabahi hakawa nafasi yo problemu ya haho na Mwenyezi Mungu utsitie mji bomji ukoza omjirira la hitwa izo yo problemu ya mji shababi mzima hafu mazababi 10 warende hazirewe emfanya emwende mwambi wangu wao emgamfanyao engamona kayo normali ejanaje makauhandabo kabirije ubodidi wendo ndo akansina mikrombwe mabunjilwa mbe kabana ujiri siasa mukabana paka mahakama ngaro rawaze mahaminga abanyonsi pia mchorende haje teatri ya mzee Jimba shambani ejanaje leoje makauha mabadilia mimi ngamwelo kanu mapesa na uzulufu na uzulisa wangu mshamba mzulu kakomori ngabo taabu wangu pia ngwakozao eni mungu tapweli ajailiwa sina ula mundu yo problem ya mundu ya hahe ne imani ya hahe ne conscience ya hahe no watani wa hahe sheika ijangwa nzo urenge mji wa kamili utie harumazila anvizaho personnel no henda jirongole kango shangilio wandu wao henda hambe mimi shababi memru wetsi mkubali uchale ujitubu utangasha mji bo Iconi kwatsinda utsinanga rumwambia oni bwa Comores okana wallahi kazali no anwahi wajoja Iconi wajofanya batani onro Iconi wangu na rage semblagi ngona mbio liberté d'expression daibo semblagi engagé mji wa kamili wende urongoza mji wa urongola mji wa dova hupua ndo rongole wandu adi liberté d'expression bojo voilà justement mimi wangu afanywa expression mji exprime kwa wangu wao kwa tswanga jo shababi wa Iconi wajirongolea ilo shauri la hao hiyo problem ya hao ni conscience ya hao ni lejafu la mola hao na Mwenyezi Mungu mwenye umba shakwa jarongole ya ushababi wa Iconi kwa shababi wa Iconi ujuruhilwa uralwa hichwa karjahunda na mahakama
Ngaranjo mahakama no wandu wajoka mwende mwatsahe mahakama dawe besamblagi manama zuki wangu riadhidini de mabani haho mahima yabo mashangiria wanzani wahe majuji wanzani wahe maprokireri wandabwalo yabo matsuparo nda mwatini la presio shamda za kweli mrudi mrenge wala wandu wa warahitswa mdoja moja mwatembeza Iconi enga mfanyao badi bamuchelwa ukana yani mriwasuli daraja ngani capable ya uhuzatu wanadamu hautsotsambaza faida za kinafsi au kani ontsipyanga mndwa ukana zinurabo zinongwe mnduwe yambao zinurabo nduvuza fataha emergency inu shangaraji tapi heni mndungu tsotapa na rafari eno rihunde shamdatsangaje mnji Azali kana ujapo kana uparojo jaiho wandu wahekwa na uparojo jajo wamewafanya ubunjili ekawa jangu alifanyao ngelazimu muelewe ya ukana ya abunga wandu wake problem ngabajoka mvurano ngabajoka nkodo haukanga wanadamu ikawa kwa tutsa hawabole jisola hawa waone ngambirao partout les tentations wa usiku mwaka ujamje msisi Azali hojumani mka oblige mrengo shababi wa Iconi muuleze pia heni shababi yani kwa mapesa yo uchulewa yani kwa mapesa yani kiwaja unjua urihizi wa Azali abula jasho alijuma Iconi wallahi baloshikila wangu wala wadokana na mbato amaya tena ya ukana bangu wajoka utini wa pare bangu wajoka utini wa mwenje bangu wajoka utini wanzi shandenshira nzenshira hata leo ngaruchongwenda no santi engwetskwa watoto wangu wajokiro shababi ungo jokirinda boleo tena mawazulisa mawambianda bwata mabaya izo ndabo nana ngarda za marangalia shavango izo ndabo wenji wa homo shababi wa Iconi ngwa ukinyume nani kwa tsindani haka kamtsina mbandongo mabali ya majani zo Iconi kamtsina mba faida ra mhundrani deki nyume langamizi wariralwa hicho ngartabi haka mtsina hata babi ya ushinda mrisaidieni simambiani au kana wana wa Iconi wajoju hawende ndio wadai waje wa Iconi waje watini wa maji wasiabo heni mrendenda hulu kamio siterni hajangu chulizo wa Iconi maji ala kuli hali eba nyinyi banu na hindi tena bahata bozendongo ndwaziona ya jojaja dai ya ukana mtini wa pare wakatsone pare ambika wangu baloma katikati ya serikali ya riba ya jomenye haende alekezwa katakata waral kumo uposhoni ha wa Iconi wenji walo yabo kwa tsujibi wanani kwa tsumanzani kwa tsumtsahani na singari mwambia unukana uwenji walo yabo tena wamba kabana uravotio uwenji walo yabo wamba kwa na uravoti halafu nyinyi muelewa weo kazinu voti za ndabu wamanzo muamie baleze voti za ndani zila mmono wamba kama saji kabati hata mdu ya taumani Iconi kaba jasisi wa jeshi noze voti zirelwa hata mzihibi haukamdu harmaze biro mtowa wangu mkanza mhule wangu ngabo ushahidi wa mali brankele ne mwanashe watu ola homba besifala tamjidi na swala huwa wandovi wa isambaye humraju so amfikiri swala hu haundo nsheshele ale nurdini beseba ala amfikiri wafanya video waonesa ukana wa propose wa mapesa wa stem sankada na wakabaja kama jeshi kwa jafanya hila kama jeshi hata mndu ya disansu mwende mfanyezo maka uhanza ngwada ukana chudamba mbesema ngarjuka wandu wanu mwazulisa he mahakama wandu wanu mwazulisa he pare wandu wanu mwazulisa he maji mwazulisa ho mwenji ngarwa zao mezi mingabi Iconi kabatsi mwenji enga mwensoka na kwelo wandu wanu wajoka ujawardi wake malaba wajoka uprofite mbese wandu warengo wanariali watsungwenda uhibaiho warenge wale shamratsi jade kango wajorwa vuti Iconi hawaje wakengabo ngabo kampani Iconi nyumba mratsi jitamankila wa Iconi walo yabo ngo determine ngo na utungusha wadaza mratfanye mzaha mratila uzafanya mzaha na nyinyi ngamanzo ikenga mjozi fanya shana na ashima kanga walo yabo yo haki hao wazie mafitsi yao ngamjo hanza muamie kumbi hauchotsa hamchodolo mkate wa dajali mbaki harumwenjizia ya haramu hiyo shwalo ya wallahi kwa na ukire safari ngabajuka funa zirewe henye hema na mashababe
ridaba wakati mwinji mrendo wa malaba wakati mwinji kamsina hata mbandongo mhundu wanu kamsina hata mba faida mhundu wanu mshoja mrengwa mabindo nga mchungo uroho rwabahi haralishiwi na raliziwizili na kartola bawa na falasika mvinyo enye banatwa maandanyi kamla muhama kanamba ankiri makanamba amba amini womji uwe tarehi ya hao womji wa waniliensi ya Komori kamili kuja kabaja paro harmo histoire ya Iconi c'est la période la plus lâche de l'histoire d'Iconi. C'est la période la plus lâche. C'est la génération la plus lâche. Ya hii génération hawa jirendo stara ba Iconi. De toute l'histoire d'Iconi. Womji wanda wazingarensi yo kamili warume Komori yo kamili waiwanilia. Alionga mchungo ujamje mbungulwa. Mrivunguwe sisirilo manga. Mbungu henyi nyibani. Wanama na mke madhamana. Haurongoza wa Komori kamili. Eze voti zinu voti zandaboke lazimu zirelo. Eze voti zinu ikaulazimu ziziilwa. Na ngarombo Mwenyezi Mungu ziziie bi'idhnillah. Ngarombo Mwenyezi Mungu wabuhewa na nsima jeshi watwania ja Asimi Gweita. Ja Ibrahim Traore, ja Mamadou Doumbia, wasea warenge Komori, waizingare ranzi, wafanye reforme ya kamili general. Ya hikomonga problème ya general, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Shabunge lazimu gouvernement irongwani mwanajeshi. Watwania si mwanajeshi wa France Afriki, haumaluni ujo jaja shinkeze Azali, mwanajeshi ujoka na irumbisha wanansi, wanwaziye. Ranzi, Mbekabati, Ngarenda, vous revoyez pire, toutes les institutions, il faut qu'on fasse des réformes. Kijalazimu yimba safari ya leo, ngabarua uvoti watinakai mwanansi mkomori, urepresente 50% ya population ya Komori, kachuniki wa haki ya uvote. Pour quelle raison? Harma katika ya harma dunia kamili, haini mwanansi ulobonze wa diaspora, yo uvote. Yaboze voti izo si voti za haki, izo si voti za kibinadamu, izo voti za dictature. Hauka uanrupia kwa tujitamka. Na ukechuka ezema yeke jajo shinda inga sina serikali ya za kweli, nga sina madhamana wa za kweli, yo question ya organisation. Shangwa tsawao zitiparojiri ili wabaki ya umulana ili jumaucho angamiza wanansi na wadhudumu. Yabuka wajike jalazimu ware wa vote wakanga sina haki, sisi rilo mangari vote. Gasina haki sisi rilo mangari vote. Halafu karchu vote abo kabati vote za halali yabo, kabati vote za ukweli, n'en parlons plus vote kaunge shongo uhibara haze jareo. Msajaja utwa harmwensi wangu Azali wanu, no maanduyi wa hensinu, wadungu hensinu wa ita msajaja wa yangamiza. Opposition na mangale sijiri obushini. Bawalande opposition, shatse opposition mrudongo unjala sali, na mrudongo ha Facebook, ya doa mangare joka uzie. Banu mchorende hamanda sipia, mima bahangami wa udai. Haukami njaparo rumishi hensi hiyo, njaparo isimushia, njaparo itanga, ndeki nyume mimi generation rato la fidia harmwensi hiyo. Haukasisirizalwa, riono ridhikionda zayo, riono zelekoli za hatu zika uhama bashi ambuzi, riono mafundi warende hama pedofili, warengwa nasho hatu, wawatashonga. Rika uhenda lekoli na nzaya, owarizaya wakauribahiza, waubahize mabani hatu, hamali za hemalaho ya hatu, ili wanruende wasome, wasa wajawareje wasome wabaki mibure, wasa wana marebahari ndo wafie iho. Wandu Azali na msaide na wao kwa japaro na marabahari wao kwa chujua nongo za traverse generation yu. Si generation la sacrifier. Wandu wanu wa opposition wachoja waradi hamandasi. Mwanzo ekengwa dayo harma réseaux sociaux. Na udoju handa Faransai kia bunda wajuka ujangwa zia voti. Ngojo zia voti zilo Komori wende Faransa. Kuchona kawe roboti. Na wandu wanu pia wanu kawaritiso magamani hunu pia. Warangamiza kaundu avote sharia shanga boshinu, wandu wakubale puchisti woi, wandu wakubale ratilwe madanganyanu hata rajara zingamani habanu. Wanama mashababi nga sina akili.
karina ujuari rendo malaba haukaze tambu izo ziliforge ekeze tambu zipoteza wasaya si wasaya zitambu ziliforge a force ya galere riele warinja ankil ngar aminio kana keja stahiki nsibake helio ningeju badili manama mwanajeshi hurilembeza hakuu ngorilembezo manama mwanajeshi watania ngorilembezo huli amana hulisiwa amana udafie mwanansi udafie nsia haho mwanansi ngukozo mwanansi ngutabihu mwanansi halembelea humrudi babo humdungu ngomtoitisho ngomshangazo yabo ngondo kinyume na ila amana waira manama mwanajeshi watania rilembelea wanama manama mwanajeshi hamakutsu amini ya ukana wala hamangon hamaila tabiri zila nungo mamadudumbia afanya una Ibrahim Traore na Asimi kutsu amini mwanajeshi henda bama nijitahada wajada haini wakati ujo utania njema gocho juhunda wanadamu wema wahudunge manama mwanajeshi manama okomori walendelea wallahi anzalalembeze komori wakomori walendelea swafi ngwa sufreo hawalembeza hawatamkabaho nsingoni hawalembeza ngwa wafe manama mwanajeshi vanungo juoro wasuli daraja ukana ani hatoana damu mrungu tsauo mrungu elo akaneva na mda zondeza nsina ujua ndaye haki ya hangu nsina ujua nambetsi jao nsina zemaia za uchoka njuhe nilibeba na mare bahari na rengeri skini feiho hauni nivuke nsinizo nsunda mbahazi eti tsikare kancho shukuru tsendetsi tsirengezera lishiwi zawo iridungule botsilini yonde daraja mwanansi ya waswili manama mwanajeshi ala hakika ya amana ya amini waira ya ukangoviriliwe daula ya haho ngoviriliwe mwanansi ngono keze nungofanya ongezidunga naone amini waira le taifa wala amini uliwanilie desheisi wa shakomori shamaore ushiwaniliane jesha parofanya debarke mama orendo enda shirenge isiwa kuja paro howanilie mipaka de mipaka ya hatu walozi hatu wa ula wao yabo ni meli kaongezi juzifanya ulozi wa industriali zirengetoni hatoni ya mlozi hata wa haula wakatsurejei kujaparo zingara meli mwanajeshi wa jambangi zingari rejeza wabanu ribitse mahakama hauke zefuwa hondo afanya mikataba daono wangu wao shayo ufunde raia na uondo laika ya wewe huli amana uli amini ya ukaumbirilie ompaka wahe ili atidhulumishi bahari hatu irendo adeshetri ya hezemeli industrieli za heze deshe industrieli zijao silatiwa nga mwana wakata zemfi ngezielela hobari ni marinda ezemini zitilwa ozeze dega zijirisiwa orichudu mwanajeshi uparo zingarando mwanajeshi rirema kudeta ngabi nsanu mwanajeshi eze kudeta nsanu izo hushindwa bobde narerenge mateka mahakume na mitsanu au na mirandao mwanajeshi urudi baboka mnashiona hayo mwanajeshi elo kanange lazima rubadilisho mwendo huo baunsido mwendo ikaunga joshinda ripengayo na wenga wetha maana utsidharau ihazia huyu mwanajeshi kahubulia rende helinu mwanajeshi manama mwanajeshi watwania maudunga mwandika ngwa joji dibilia ngwajo hutsaha ngwajo tsahe mrumshaho ngwajo tsahe mwana haho na izo kartuzombea mwana mama na jeshi watwania ngarombea usawa na usalama upepe harmansi hatu shamana mama mwana jeshi izo ufanya nguhalilio nkodo mbada na utajiri wa hafla manama mwana jeshi ngoeshinai ngolonai ngovayonai hasibabu hindi kutufanya hazi ya stahiki hasi ya stahiki kamchuniki wayo mbirile hawa mbirile bahari ho kweli wa hayo mbirile amani ho kweli wa hayo kamchuifanya manama mwanajeshi mengoni mweze reformu rujoka ufanya ekensi saire ngwa ange lazima wafanywa reformu nde reformu ya hele jeshi manama mwanajeshi nge lazima hele jeshi lanzane na raia yanzane na mwanajeshi nge lazima uelewe ya ukana raia ombaba hanu ya liongo angalo mwanajeshi hazitsobi hambulio ya remao haitiso ya tiwao hamfungwa utswa haki ya weshio
Rai yangu ngejuma ufikiri endini njo hunda shabaha ni dibe manama mwanajeshi na rombe Mwenyezi Mungu waswilata yabo wamwejane jitihade yaho ni amini wa ila haudafia mwanansi be mwanansi ngukozo halembele do watwani haundu hufa shanga tufuzu nezembana zin hotep.